Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje iz Bruslja organizira skupaj z Državnim svetom strateški posvet o sodobnih zdravstvenih politikah, predvsem z glavnim namenom, da najbolj aktualne zdravstvene debate v centru Evropske unije v Bruslju prenese ustrezno tudi v Slovenijo. Ni prav, da bi Slovenija ostala nek otok izoliran, ki je izven nekih trendov na tem področju in seveda ideja je, da slišimo najbolj aktualne zadeve in kako jih implementirati v Sloveniji. In to je nekje naše poslanstvo, zato take stvari organiziramo dvakrat, trikrat na leto v Sloveniji. Večino naših dogodkov pa seveda je v Bruslju in tudi sredstva, ki se črpajo lahko za zdravstvene namene, nekako se ukvarjamo s tem predvsem v Bruslju. Seveda tudi za druga sredstva, ampak tudi za zdravstvene namene. Well, pulmonary diseases are right now number 3 killer. Well, when we exclude the lung cancer, which is number 2 killer. So number 3 killer are those related to cigarette smoking, especially in Europe. So the cigarette smoking is the most lethal and the deadliest habit that we have as humans. So it's especially important to put some prevention on this habit. And we have countries like New Zealand or Sweden that are already pretty advanced in the process. And I think that we have to follow the way they already did. But let me remind that to proclaim that they are getting cigarette-free, or they got cigarette-free like Sweden did this year earlier in March, they worked for 15 years with education, education, and education. They were investing also in harm reduction because sometimes it's impossible to step down to the lowest level. You need some intermediate level, and this intermediate level could be harm reduction, and also the Swedish government knew that, and when you look at the taxation in the past years in Sweden, it clearly shows why they have the results we want to follow right now. Ja, tako kot pri drugih pomembnih in resnih temah vidim tudi v zdravstvu ključ do rešitev pravzaprav v dialogu in ne nazadnje v kompromisu na ravni celotne družbe. Zelo pomembno se mi zdi, da pa vse skupine v zdravstvu razumejo, da imajo iskren interes po izboljšanju zdravstvenega sistema na ta način, da lahko ponudimo in obdržimo, nadgradimo ta zdravstveni cel sistem, da postane bolj kakovosten in da lahko kakovostne storitve ne nazadnje potem ponudimo in sicer v obsegu in času, ko jih pač pacient potrebuje. Težko je govoriti o sodobnih pristopih, nekako raje bi govorili o racionalnih pristopih, o primerih dobrih praks in uveljavljenih praks. V vsakem primeru danes zahtevamo postavitev pacienta v nekako območje delovanja zdravstvenega sistema, tako da je ta opolnomočen in okrog njega izvajamo vse storitve, ki bi morali biti visoko kakovostne in varne. Zelo nas mora skrbeti, če bomo šli proti potrošništvu oziroma uporabniku, kjer si bo državljanka želel vse, kar se lahko spomni. To pomeni, da moramo določiti realne potrebe naših državljanov in državljank in te v največji možni meri, če bi se dalo v celoti pokriti z javnimi sredstvi, tako imenovana košarica pravic. Seveda, ko pa to imamo definirano, moramo popeljevati tisto, kar so najboljši primeri obravnav bolnikov. To je medicina, ki deluje na osnovi preverjenih podatkov, tako imenovana evidence-based medicine, in pa seveda usmeritev k rezultatom obravnave.